Evladımın da, babamın da kanını yerde koymayacağıma and içtim. Bu andımın ardında şerefimle nasıl duracağımı göreceksiniz. Şeref mi? Sen de şeref ne gezer Ural? Ertuğrul'um hayatta olduğu sürece sen ancak dilinle iffetsiz hatunlar gibi zehir saçarsın. Bekle belanı bulacaksın. Nerede oğlun? Ha? Nerede? Gelsin de kurtarsın sizi. Görelim bakalım. Pusatımın gücü ona yetiyor mu yetmiyor mu? إني لمن قوم غلاظ شداد جبان هلا من تبين الذكي وقت الجهل يشرب ظهر نعمة عيون المعادي لا حضرنا والله يرضي وعينه في عماها سعد عين اللي من الحسرة تبنى كم شيوخ التي تسمع عصاها ما خضعنا لغير ربي ما خضعنا يوم بقعة في العرب تتحرحها تحت حكم الحاكم اللي له عهدنا لو في البعه ويملكنا وفاها لا يرضى لو بوفاها ينعم وطننا خادم البيت نودنا حماها والله انه يا ملكنا والله انه صف واحد والعدا نكسر اخطاها دون حد المملكه سيف يسن منه فخر يا مملكه